Jo, folk, dobrodošli v nov video. V bistvu dobro jutro, jaz sem še kavice tle, danes je lepo sobota. Prvo bi se reče, jaz upravičil, da nisva ta teden skoraj nič uploadala, tako 3 dni sva mislila. Oba sva bila neki bolana, ne vem, kako je to možno, kar naenkrat. Ampak ja, upam, da veste, da zdaj spet strong, daily uploads, to se ne ustavi nikoli. Plus en čist majhen sneak peek. V prihodnem času, v parih tednih, pride najna spletna stran, no. Ampak se še dela, tako da ne bi nič kaj preveč povedal, no. Giveaway za 11,000 subscriberjev je still on, se pravi, imate link v descriptionu ali pa na najmu Instagramu. Zdaj pa dosti teh plugov, pa gremo kar na temo tega videa in sicer Andrew Tate. Zdaj, jaz sem že na par videov naredil na njemu in ja, kakor sem že v vsakem videu rekel, se mi zdi spodobno, da pol tudi follow-up naredim, vedno, ko se kaj novega zgodi. Tako da to bomo tudi danes govorili. In sicer najnovejše novice so neki rumorsi, so tudi, I guess, dokazi, da ima pač Andrew Tate raka. Zdaj to je resna tema, ampak ja, se si bomo skupaj prebrali v glavnem. In sicer, gremo. Prva stvar, ki se je zgodila, je sicer, da je tale tweet, Andrew Tate, medical update, possible cancer. Se pravi, possible. Ni nujno, ampak bomo se prebrali tole. The city report is extremely alarming. Andrew Tate may have lung cancer. Urgent biopsy needed and a 6-month delay could be fatal. There are reports he lost 10 kilograms in weight, which is also a sign of cancer. Cancer could be incurable now. Se pravi, kako jaz to razumem, je je bil diagnosed in rab pač takojšnjo zdravljenje, ne? Ampak sem tudi prebral, da ta Romanian prison mu pač ne odobrava tega takojšnjega zdravljenja, ne? Kar je pač čisto narobe, ampak pač se dogaja, ne? Ker je ta Eastern Europe je malo korrupt, ne? In naprej, tukaj recimo lahko vidite neko pač to poročilo iz tega King College Hospital London, ne? Ker pač Tate ima veliko pač pasportov, ne? Se pravi, to je pač London. No, v glavnem, če se tle preberemo, se pravi, Dear Sir, Madam, I'm writing this letter in my capacity as Mr. Tate Andrew's primary care physician. Se pravi, to je njegov glavni zdravnik. I am consultant in family medicine and medical director of King's College Hospital London in Dubai. Se pravi, ta njegov zdravnik je iz Dubaja. Andrew is currently being investigated for his upper lung at King's College Hospital London in Dubai. He has recently undergone a construct and chance CT scan, the report of which I attach on the 12th December 2020, where there were some concerning features of this lesion that require urgent investigation and tissue diagnosis. Se pravi, on res takoj zdravnika, na diagnoze, ampak mu tega ne dovoljujejo, zato so pač tudi izdali to prošnjo. His case was discussed at our MTD multidisciplinary team meeting, and he has been scheduled to have a number of further urgent investigations and procedures, including a PET CT, to je, se lahko preberete tle, scan, se pravi, v glavnem nujno pozdravljenja, ne. Če gremo naprej, it is my profession medical recommendation that Andrew is urgently repaired to the United Arab Emirates to undergo these medical investigations without delay. Time is of the essence, and any further delays above investigations may have a serious negative implication for Andrew's physical health. Please do not hesitate to contact me if you require any further assurance. So, ja, to je resna zadeva. Meni se zdi, da v takem primeru bi ga res mogli spustiti, če je to res, da gre vse na te diagnoze in da ga pač bolj nazaj zaprejo. Zdaj, jaz, kakor ponavadi, ne bom spet ful komentiral, ker spet ne spoznam se na te stvari, ne, in jaz ful ne rad potem govorim o stvarih, ker se ne spoznam na njih, da ne bi kaj narobe povedal, ampak, kakor vidite, je resna zadeva. In tudi tle, Andrew Tate discovered he has been seriously ill, apparently by his own diagnosis, and he has lost loads of weight, yet isn't in a medical facility. Sprav, on sploh ni v tem zaporu tritan, on je sam pač v zaporu, kljub vsem tem rumorjem, da je mogoče res zelo bolan. Se pravi, tle je pola, da je kao on samo v času vzel steroide in da jih kao zdaj ne več, kar jaz ne verjamem, ampak tudi to je possible. Ampak, kakor vidimo, zgleda ful slab, zgleda bolj skinny, pač se vem, da se ni šejvo, ampak ne vem, ne zgleda zdrav, no. To še ena slika, da vidite. Plus, evo, a comparison from before and after his arrest. Res ne zgleda zdrav. Kljub temu
ja, da nima clean brade, da ni bald, ampak res njegova koža, neki je off, no. Tako da ja, to sem hotel povedati, kaj si vi mislite. Meni se zdi, da tako, če to vse res, se mi zdi, da Romanian government že res puša, ampak for legal reasons, that's just my opinion. Tako da ja, to je bilo to za ta video, sam quick update na Andrew Tate. Povejte si, kaj si vi mislite, no, pa jaz upam, da se on pozdrav, pa da bo boljš, pa da bo čim prej v zuni, ker če odštejemo vse to, kar je on o ženska govoril ali pa je naredil ženskam, on dejansko samo ful spodbuja entrepreneurje, spodbuja te majhne biznise, ne naredijo kaj iz sebe. Jaz mislim, da je on pač več naredil pozitiven, kot negativenga na tem svetu, no, tako da to je samo moje mnenje, ja, se vidimo v naslednjem videu.